wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu najende komba banu mlio nganywa nono aranyi rese fami za hanyu. Mwenyezi Mungu ajendeleke wandu walu harumaye imabehewa ya mazihiro. Mwenyezi Mungu yawanike unono. Mwenyezi Mungu ajendeleke wandu kaundu walu prizo. Mwenyezi Mungu yawatoe haraka insha Allah. Hadani ngambosho mrahaba menji wakomori wadungao ze video zangu watsinaudiwa zaze media ikaundu watsambazao ze fikra zangu kama waboshelo maraba menji na waboshela maraba menji wandu ikao duambao kaya Desire Rijohanza utsidofanya video na hadi shawa imanga mjo samihi haukaya wakati uo koti wakaya mriadazi wakomor simibanu kimwana hanyu mimi raia mkomor mimi raia mkomori shasamani dakika nzima Amjon Samida kanzima babalatika ukupe telefoni ya kasone bala. Madama yabo wakomori sonti pia indensi ya hatu. Sonti pia haina mwanamkomori ye mwanamkomori. Mimi tiimi banu kiranya mkomori kimilita wa societe civile. Mikado hima banu hasurwaya zamru wa siasa. Shami uhima banu hamilita wa societe civile. Hauka mira ya mkomori. Yawange wa komori. Yowajibu haina mrundasi ya shemeze ledanzila mtuma Mungu. Wakomori. Garitoka ujuzi sana mnaji. Yetsi hatu yangamia. Shesi wa shamaore wananyasi. Wando haruma shesi wa shamaore wangamia. Yendo bi yemru rimlindao ya jahi fadhize roho zaho wananyasi wando haruma shesi wa shamaore. Ikao mwono rangujuzi. Wananyasi wa komori wando haruma shesi wa shamaore. Waremao ni mabade. Kwa lopitali wajwao wende. Kwa bazari wajwao wende. Geabu mwanamkomori nge namna je. Zinu ndo walazimu. Wandu hamanda asiri jebanu. Rijeri lani. Garusi sao. Kwezi. Kolonela Zala Sumani. Kwamba urenge dhamana hujiri dhamana eba banu mruka na wanruwa manao hoda honi hahe mruwa juhende afanya suluhu harumaze ntizabonze garlaniyo Kolonela Zala Sumani zinu si uzamba uka emwanadamu tsindoi shinu tsihindu waitidejo ka ujuseko mori yendo wandu ikaundo wamshangiria ngeba banu ala kikamnyezi Mungu mwanadamu hamadawe wambanga wena hitswa watende yansi yenti yawe remebadziro lesi wajira ni lahaho lilemebadziro eba kweli alhakika Mwenyezi Mungu ngeba nunyima konseye mlobe tisalama ngeba nunga mumkoso yondrongo ndi alhakika Mwenyezi Mungu
zinu dizori kwa zamba ukaya nyima jindu kabu nyitsi wandu mdwana murwa wa hensi nema nansi hauka wa msiba wa rema ya hoa na nyasi walua rumalesi wala maore watawabi hao ikala hakika kwa Mwenyezi Mungu mndu hamando hii ngujuhoye fanya misafara alimwendo ya asulihisha wandu na wahe unja mndu tende azimio ndani hahe geha joka henda ho hajirani shawaliho nyi wanadamu ikao kamtsina haja nensi ya komori nema na mkomori ewangeyo wajibu wandu hamandasi rijebanu rijeri lahani nembaezi yinu mbi izo ikaundo warendao owana wakomori inu densi hatu ngede hali inu hatani kwesi mashababi wakomori ngamu mrongozoni wazaza hangu nana wa baba hangu ngema esha ya hanyu mwayangamiza bazaza hatu baba hatu ilia usomesowa na hanyu ngevanu mkaula tazemaliza hanyu mwende mwasomesowa na hanyu warudi waje wakensa rumaza nyipandwe za mji wakensi mibure ngevanu mashababi wa komori wanazioni mkansa enamna inu hatandi vanu lelo inu de souvenir ya hanyu uwatsindami mekati heya vanu nga mzambo nga mshemezo ntsuta hazi ntsuta nome wabahanu shanga mshemelezizo owana hatu nano wana nashwa hatu ukakarina ujua rirumane madhalimu wanu no wanadamu wedzi wanu vahoa na hatu no wana nashwa hatu warudi waje warumano wana waho wedzi wanu izo ndizo rilani yo ewange wakomori mashababi mabani hangu nana mashababi waonashe wangu mwasoma emisomo yanyu mwaja mwakansa rumwe mihanda ya mji hokalelo mdukana urengo hazini eka kutina mjomba haho ya utendea izo tsindizo mwakwenda mwende mwasome mje mdo utendelo no jomba hauna wandu wa siasa na mjue riseo pareni hawinji babanu siti wandu wa siasa ijekelelo garendora toa zali rikensi garishemezao emaesha madziro yare mawe mwanamkomori kwezi waze wahangu kwezi wa baba hangu ranyi mjiundo bonze nano wajiundo ndani yejau dobulio wananyu wende wafanye misomo yao warudi wareje yaruma ze plasi za miji ala kulli hali tide hali wangeyo wajibu wandu hamadasi rijeri mwambia nukaya mashababi wa komori na mjuhe bainu densi hatu kwa mru jojari shangaze kwa mru jori fanyila marisiza hauka inu densi hatu hauka mmono wandu wamba warengensi zetwabia ikaundo wazirendao mwananti yoaibu kamtsono kawanu wanu majindu kabu wadobire wamba ukangwa ndelo hata 2030 kama ndo marumemba kwa rukana maraya wansi gemrumu maraya ngeba nunga mfikiru kanga mnakosa kwa manazinu mrumemba eke maraya wahanyu wafu zinu ilazimu nyinyi mkansi msifikirilie ka ewana nyasi wa maore yekawa ulwa wafu
yema uduga rijuka ukasina mba haunga rijuka urumamba shindongo tido habanu mwambe ndongo za kibatani zitona hata mradi zitona hata manufa wangegari mwambi yao mashababi wanashe wangu mwono mzima koreme koti narijue riseo para nirishemeze ritaheze haki za hatu obahanu kao dozilio bakari na ukubali wake wandu wamahamengo mfukare wamahamengo shenda wajebanu wadori tororize no yinu densi hatu mratike mwara shababi juha utike mwara beka baka ubidi bake wandu wahara na wanu waruma wa ezilelo siti wedzi hamandao siti wedzi hamandao hewa ngena rijuhe bainu neti hatu mwana mkomori lamwa ngoli ndodobia je ulamwe mimi na himabanu mimwambia nindo ndondo kan mtsuta hazi wala mtsuta nomewa na maudube jaezi nindo china banu bakomori ekamgware yansi na moho beshanga mwanzone dena tsaimba karatasi ya mwana ngamjodungwa biro shezo tsideza ni misabanu maudu bajuja yezi arina menga mwendo nareme mlango wa biro bari tsikodo wanilambana iwatsidi wanliyo besha bajayezi banu nyindo jina ekaza tobia mbungufu wafanya wamanda wanu mito joka jumoto wasampanya kwezi wakomori vanu izo dizo ndingombokana wanu tsima dho amana wanu madho alimu haukeka mwishia emakalma ya humedi msaidie waziri wahezenrabo hauziswa masuala maili bala bakomori suala la mwando hauzisiwa yo wananyasi wabahizi waru mwemeli warejezwa nzuani ai wakanza weje nzuani warudi warejezwa maore enga mwafikirili yao ndongo hindi ekola mwanadamu ufikirili yonsi na mwanansi ziarugima za mruhamba ba umedi msadie tidazila hoka iyo shawiri yaho wawarenga eka wende wa wapwezitwa eka wende wa wasiso barini abo bahi kamtono kaba nungari rumao ni majulungwe yani majulungwe yeso dizo mro kwa mbaba umedi msadie hizo tidizo mro kwa mbaba umedi msadie vanu mrukana argument za unike mwana mkomori umakinishe mwana mkomori shati ndongoza batani na ujinga mimi ba umedi msaidie erisala ya hangu ngambe hohe namna hiyo ukauzone savala ngabo wandu wambango wajoka unambwa makiesi na kwa wanawa hiwana mbuwe makiesi ngamjo wanambuwa yao timasuala ya mrunduhazi ya mbaharengensi ya utekeleza makali mahamanda hayo tikaufikiri ya ukaya ngowango ukaya owandu wajokanza wate tabu harumayensi mahakama ngawe yabo izo dizo mru wakuhamba shawonesa ukaya
ngamjowa na mbuwa ranzi minga muni korisa na Bohumedi Msedi. Irisala ya hangu ngiwe namna yinu Bohumedi Msedi. Nambehelwa wa assemble ahema depute amzangono yeluwa hiyo yende ya chagulwa 2024 kabati voti za makie sini. Eza voti za lazimu zikaenda zibi Bohumedi Msedi ngamwambiyo. Ze voti za lazimu zike 2024 ngamendo vende ba vote walua assemblée opposition wa washash ani sirilo kinyume nemba ezi ngasi washash nyimlone ezi nganyi wenji shale jeshi na rilire bavuni wala sewa komunike Bohumedi Msedi. Opposition hime hunu e pouvoir hime hunu ngari hima orire mane makode e opposition washindwa Bohumedi Msedi. E opposition washindwa ngamjoende hata 2030 batina baya haruma makiesi ya voti e kasiri loki nyume nanyi rimshindini rimbihani ngarjobo shansi ya hatu lasa komunika mandio Bohumedi Msedi bayo yode ajo kanjema rana masanduku ya voti rijari wane wajumna mbuona nyao warengezi wakenzi ikanyi wa hezi mshindi mripaswa pasua gamjoende lata 2030 ekari shindi rimpaswani paswani ngarjore ngensi hatu nori tawe problemu za makie sini haukaya nga muhujibu Bohumedi Msedi hele kalima walamba vanu mtijemjinika sifa za waziri hau ministri beka de karavati nile koti atu Mwenyezi Mungu ajela sito vaya haukaka mtina hata zinruwe chwani za ulele ntihinu ni wandu mtoshinda ukonseye ni wandu mtoshinda ukonseye lezo alimu la thuma na azali ya ukaya hoda honi ahe hunjia mro kanti uzime riunde solution ya uzima wa mro hunu utawe tizindwa jina mrujo para telefoni hajuwe majirani habari hajuwe ntijirani habari shekazi jazo hahe mru kanto hahe mru angaliezo hahe lelo andani kwa Komori halafala hakika Mwenyezi Mungu ngamwambao ukaya ngamwendelao hata 2030 na hapo 2023 vanjia mro kamtushinda hata hotuzima nika mono haya hata wallahi billahi nika mono haya nyinyi nika mono haya hata asulan abadan wallahi billahi tishironi woni ko hunda wandu mabani hangu hawandu mazuki wangu watu huzwa nensi inu watu huzwa ne mwanansi shangwa defende uma kriminali ye ununsiba mziro mizintosho zinu wallahi rikaumwambiani uka ekai mabibonda ni wallahi abaze koroshezo pamba yabo zekoroshezo pamba Vanu ba Komori ezari hundane ajali nziro inu dabori tsona opposition za kweli wallahi billahi
Dabo ritsowa na mwana mkomori ya jitolea ramamini ukakweli waide mrujo shinda jari towele tamboni singoni. Shaba komo ninga mjuwa ukanaba nwezi inu iti shaba nsi inu komru ya tujo shinda yerondowa namna iliyo wanu kwa wahara wanu wale mbelaze kwa miyo obo ibilahi wanu enge sajoka wano posiso wanu wambo kweli wajuka warengezi inu makomo vanu yezi inu ngabongama bahiwa iwaswili wongama juu wadwa bila rasul itoba kisha homruka msubuti ya msindi hosongamani wadwa bila rasul shani mabiyoni inuyezi ya tishabonsi haukayaba nuyezi ekema rahia wasa waituwa yese njashonga inde mana na nzona be marahia wala mwe digosi ritsoka wamezi hata ritsoka mama ritsore ndo mesklavu mama skini mwana mkomori ngwanzo yake hamade dabo ye mwana wansi ulo harumansi chakari nojo kirile batani lini waka ikundisha wanu shijechirengensi yatu wadofanyezo wanzao dabo mlomba gebanu dabo mlomba na mwambesho marikaza beka msomo kamjasoma haukanga rono wasoma eka surwaya kamjarikaza sina surwayambi shala hala kuli hali sikari na surwayambi hamade zahani sikari na roho mbi hamade zahani isho marikaza dowizi wahema shirika daula shaka mjarikaza tambanrongo hewange wako mori henye risari wasuilibwa nga majuu karji hubiri hema na mkomore karji hubiri baba no walo ulaya walangu atabi hao mtsensu kwa wandu walo ulaya walangu wa haruma marema wandu walo ulaya wenji wa hao wala wajanza waje komori waje wabakisha wansi juu hao shakwa tujua huja hensi helilio mtse hensu kwa walandu walo faransa hula walangu wa eshionro walangu wa haruma tabifu nada watoto jaru mensi hao wajawabu wambabiza sosiete wabakisha wavumua ngeba nunyi wa komori ngamlindao walo faransa doajewa mpisheni mbendu mle ashatidali mwana mkomori prepare nyungu prepareze nkuni utahene maji nge ulobo nzee ambeseye balesha hula shabonga wenafumvu watanga shautilinde mru ulo ulaya habaliye maji habalianesha hula habalano mro habalaneze nkuni yaba we mwana mkomori ngokozona mnaje na retirsido adalana na retirsido adalana kwezi wakomori abahainu ngambewe risala hangu ngamu mrongozoni nyiwananyasi mlobonze ngamu mrongozoni nyiwananyasi mlobonze yensi yatu ranzarike hamadezensi showandu warengensi yatu waridhulumuo ngwashanga zao ya population na singa sitayari haina mashangaza johuja inudensi ya hatu inudensi ya hatu simabianu kati imibanu
militant wa société civile ka miranya shanga mumnikono wa suya unu na msane wananyasi mdogo nzee haina mrujoka hali wa yataeze bafuta za hatu ya hule na malalao ya ubalia heni jorema hafu shaya unre baba futa ya bamba bari lansa wageri ya populaso ya Komori kozao ilansa wageri nema dhalimu warengensi hatu yewa ngega stayari ya hiwana hena mna Mwenyezi Mungu atorikusudia shao kakariwana na inudensi ya hatu na stayari ngasi tayari ezahe masuala maili banu ngamjon sami ho shukuria yojibu ni shukurie wandu warenge yensi hatu walu harumemba ezini gamwa shukurio akali mazima haukangu endono rambua uka demokrasi nganzo injie haukaya vanu demokrasi da inu do kamrongo parce vanu singari wanao nkode ya mare kaina ujokiri mwea mrongowe rikeka rirongowa shobanu ni jibao ninyi emakati yanu kamtsina mbwiri ya henda mwende mwafunge mndu ezae karitsure pirizo msijofikiru kaya abo singari irao karitsure pirizo hata shangari mwambio nukaya ngari mshukuri yaoni hodi honga mwele wao kaya lazima mrongowe baturi mjibuni haukenti yatu inu yatu sonti pia embabi yoti na ula hasana nga mshukuri yoni gamu mshukuri yoni embabi yoti na ula hasana shayo ajibu rirongowe ezaendo kwe pirizori mwambia nuka karitsu hira hodi osi siti wedzi shawo liho yana makatikao ne kaurongowa nitwa pepe njani mjamnirenge do gendarmerie do magobani alhamdulillah mshukuru ani mshukuru ni Mwenyezi Mungu be safara lelo inu ngamonao kama inu de demokrasi ngamrongo wao watuli rongowa vatino njazamru za marahoni shangara mbao zembika do mzifanyao harumwensi ya Komori nema na mkomori yo haki ya hangu kaka mnaujua mjeba mjemnyema rabiha watu sisirike kari yabe au kaka mnaujua rabiha harumaza nziaribirao halafuri birerwa rabiha lazima ribale peleo na sio rijari kensibanu ribe marabiha ya hanyu ngebe ngea Komori ngamjomlani banu hantosa za Kiislamu do mwambia nukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh garjona na wakati wa satse na kahala kalmauti ya ririhiza maraba menji shanga mjomnikani mna jimbo ili mwishile mbabi mtabaruku mbabi ze susi zanyu maraba menji